Hello muntina namite ho zo si limna ka hindi kiron chule tu ni khu lakau ni sim som ni langa sang ni le som ni le ko ma ding in jong thu su chung chum ho phun do na nei ki tau hiti achi sa mei ni sim thum sang ni le som ne thum kuma manipula galatul ahung do chunga ku ki zo no mei ni sagu ki wa lam ki chot sa na to ki seya ki man mi ni ber an ki pi nungla do ding in Center Bureau of Investigation CBI in Supreme Court hi nga nge na ani na hi Jani Tuesday Chief Justice of India CJI Surjaka Justice Sujar Bhujan le Justice An Kotishwar Singh lamkai na bensun hechi nu meiteni sagu kiwa lam anazot sa je akiman Arun Khundongpam Allies na naule na meirakpam kiran meitei teni chungin notice gat asuin don budna ahin pi dingin asayi CBI Council in hechi thilso chu beita la lo dinga hiati akiman teni lamkai nan mi phabin ko kizo numeini sagu kivin lam azot sauvin gang rep zong abolu vetin agency chun court hinga asayin chule amani berzong cancer boarding in ange na hi wangsin tu te ni langa pang advocate nizam pasain court hinga heji chungcha legal counsel tu sei zong la dinga hi tia asai to kilan chun court in zong victim te ni chunga thilsu ho dantake to apan pi na api nga hi ati Isam tia victim te ni dinga legal aid council appoint ake bolding zong le athu to ake to ngai hi tin council chun asai amani ki bolgan theina chu social media dunga anathang tha jinga hin hechi video chun India pumpi anhol ling jing in hejia Supreme Court in a bolding alom so moto anaphona hi gelo thei kha chu manipula galatul hi kukizu le meite ho ka su a hin hechi hi meite community ho Scheduled tribe li sunga umdinga Manipur High Court in patsa na anapia. Hechi deilo vatsa na rally ahung ki bolzia hung so do hi. Hechi chung chang Supreme Court in gelkho na ahin neipuma. Thulela hulchin dinga CBI ngansi na anane hi. Achi sa auga sang ni le somne thum kum jong chun Supreme Court in CBI hinga Manipur violence chung chang hulchin dingin tupi ananein. Case ho jong asama seila ding le trial bolding in anasayi. Aki say pen kuki zo numay teni sagu kiwa lamzot sa apan la NIA in amat teni chu Guwahati High Court in September sang nila som nila nga bera analhado ahitay. Amani kilhado zi chu achung lona evidence ninglhin lo zi le CBI tukhul na reserve ahung lunwa lo zi chu le ngo na di ta biza mihim sota ki hendan theilu ahizia bera anakilhado ahitin High Court chun asayi. Tua amani chung sa nga trial hi achil halaita hitan tukum general hachun Assam Guwahati Special Court in amani pumin hejithil so akingo mili chungin criminal charge aji khumina hi Tangkul thing noi hon leisim nia chu mongkot che pu hosung meithala anakap kirovin hijia chun bampo ke na kunin pasal khat anase khajin anakisu khai na hi Tangkul thing noi ho chun bomle meithal tambe pi mongkot che pu hosunga ahin ka bo vetin ihang bungpi working committee thu so bolovina hi bom ahin ka pu chu simlai ho tuition ki bon namun komla po ke hi atiwi bomle meithal hung ki kap namun chu litan police station le akomla vela para hi tin committee in ki buina sunga sepe ho pan la dan jong thu do na aneuwina hi sepe hon a bolding alom a bollo ki vetsa na hi tin thu su chun asayi tingnoi ho pan munding bunker ki simle namai chapang ho zauna milham ho tup na neya automatic meithal le bom ho mangcha hongki kam hi ki boina so sa na ding tup na hi atiwi committee nge na chum jong aneovin hichi ho chu milham ho ven bit na pe theina ding le kuki ho chen na akibulu kit lo na dinga apet pe na sine lang nei lo security force so mongko che pu li tan le kuki khuchum chum ho ho a koi ding tia hi ato ding dol tong lo litan police station hon athi monaw ake pom dingo chule amahon thilbol khil anei na chungova hulchil na nei ding chule kuki ho ki bulu na thil su chum chum ho India sarkarin hulchil na abolding in jong nge na aneuwina hi thil su khil nei tangkul thingnoi ho mana dandung zuya amho chunga thutana nei ding thingnoi ho pan namun bunker ho apet pe na su siding law and order sa ding in jong asayuvi Tunei vai hom hon pha sumang lowa committee in nge na chum chum
ani ho to kisea na to apat dingovin zong nge na ani ovin thuni vai hom hon abol dinga lom ho abol lowa hi le thil su hil nei ho to pangkho ma kilading a hi atiuvi thuni vai hom hon abol dinga lom ho abol lo wa hi le simlai ho zauna milham ho hin khu bin na hi sei thelu din mona dinga hi tin tu su chun asei alangkhana chun chasa youth club in jong thu su bolovin mars nisim somnia thum zanidan 8:30 vela kamjong headquarter church of christ hawin komapat chasa langdoya tangkul thingnoi hon thal akamo sangta indem na anewina hi hitia thal ki kapchun milham nu naw chapang ho asu ki chat kiu hilovin posunga lungmong ta akyum na asu boya tiuvin mi kha thi kha ding gel kho lowa tangkul thingnoi ho cha lo na hi kihen mo sa the hi poya tiuvi hijin district administration kamjong in pan ahin la thal ha ho ahol do ding in angyovin chasa na chiang khumi ho bita diu ngai cha hin mabana hitabang asu ki lo na dinga administration in action ala din angyovi chule tangkul thingnoi ho chalo na hena sasa tangkul kiloi khom na hon athu a hei koiwa am ho zo sugan thea dana ake seovin hitabanga jo bol ki ti hi ho to jong ki tu lo wa hin authority hon tangkul ho thil bol di lo ho le asel gu ho a he diuvin jong angyovi bulu na bola misugi cha ho ake holda action khota ala din angyovi na hi leisimnia mongko chepu khosung thilsu chu nge na chumchum avel vela ki nei le het sa na ki nei ho thuni vai hom hon ana sa lo jiwa hi tin mongko chepu village authority thuni vai hom ho ngo na aneu wina hi lakhatwal mongko chepu to kineya thingnoi ho panmun bangkal ki sim ho thuni vai hom ho avel vela het sa na an ki nein thu o khosin masanga to gun kha anei dingowa anaki sei chu thuni vai hom ho akun to gun ima anom lo hi ti authority le sim nya chun thu so bolovin hi nge na ki nei ho anaki don lo zia to a hijita bang thil su hlunga hi atiuvi village authority in aseina wachun le sim ni jing ka ni den 7:30 a kipat thingnoi hon dron mangcha apo ke theiding ancha ho ahin tolwa mongko chepu ahin bulu hi tin thu su chun akisei thingnoi ho panmun bangkal kisim na mun ho jong lakhat langchi ta henasa sa donloin ake koin leisim ni thilsu tabong asu masanga thuni vai hom hon ipidinga ki vena dinga pan anla lo hamtin thudo aneuvi litan police station koma thingnoi ho umahiu vetin village authority na seyovin police o chalo dan chunga jong lungphat mo na thu aphongo vinahi Simnia chun Kangpopi district sung bungpi gam keya simul khwa Blossom Hebron English School class 10 simlai ho Saigul Hill tawnga exam tozowa inlang akilewa tingpi bungle leblin lampi azot pa nawa chun sanakei thilanga pa tangkhul hon meithela anaka bovin hi chithil so hi tangkhul hon mongko chepu kho meithela anakap zo phachom kha zo thil so hi thil so chu jingka niden 1140 vela hin koima akitong kha wang anom pui simlai ho akun thu ke hedan chun amho chu saikula ki pa chimul zona achi perwa tangkhul thingnoi hon meithela ahin kamo hi atiwin tabong thil so chu to dinga ki gel phalo hi atiwi thil so numun koma chu security force o umahi zia hichilai mun ho chu bita ki zo theidinga ki gela hi hinla thil so pera jong chu aki thu piding koima ahung po atiwin sipe ho umlo na ipi phachum hi tama tiwi thilsu hin simlai ho ki sen billo a hitawe ti ata langa hin security force o umjong leo thilphalo bolnom ho anup danuwa chatlo a hiuwe tin simlai hon asayuwi security force o umnamun to kinai na jong hichita bang thilsu om theile amho hi phachum lo hitawe tin jong asayuwi na hi leisim nia chun security force on okul district litan police station hop sunga mongko chepu to lengang chingkhwa galbolding apan mun kisim bangkal ho anasu siovina hi center force to manipur police ho anegi thu khomo hin bunker kisusi chu tangkhul le ku ki ho ahin bunker izat kisusi hamti wang asei chin powina hi security force ho chun meithal chang ake kap do sa pheb jong anamudo vina hi bunker ho su set a hi talhonin ki kap to na anim tan sepe hon ki boina theiding munchom chom ho achut phawa hi ta tv
Kharamwai phea pansa kuki thingnoi hon achi sa Monday sun kimdon chun iring khomi lokun ho meithar aka phumovin mi pite asulungling lawvetin Foothill Naga Coordination Committee FNCC ngo na anei na hi FNCC lekha su khat ahin bolna hechigam keisunga chamlalung mon umsa ta te na dinga to gun le na to ki bol jinga hin Churachandpur le Kangpo piki ka kizot matnalam lenjong hondo dinga lunggel kine ahina bana hitabong khat lakhat ki sugan theina ki pi tu sangtia state government vetkol noya thilphalampong ki geljing a hi akiti hitabong lunggel to gun kine ho gelphalovin eso noya kuki thingnoi hon micham milam ho asulungling lawvin ichi kinom theilo dinga hi tinjong akisei kidi thalchoya langphong ta achalo jingjiovin gamkai sunga cheng mi pite aki chawin nitin ke mancha na ato kha se bo hilovin nitina ne lecha ke holtho ho adinga jong gan thei ki bena hi FNCC lekha su chun asei bena hapta pha masang chun hechi ku ki thingnoi ho hin khomi te nei le go chunga kokilen stay away ki ti thu cheng ho po anajiovin waiting se jong anasu seuve ki ti Izam tia hitabong thil asu jingle Foothill Naga Coordination Committee ke mom thim loading mi pi te le pula pa gam le mi pi te hu bi na dinga bothe the ke bolding a hi aketi akidei sa pen chu khat khat chamdila khom ding mi pi te bit sa ding community ho thanei na le dignity nei ta hin khom ding ti ha hin sarkarin apet perapan ahin la mabana hitabong deilo ta thil su ho om ki lo na dingin na to hin bolhan tin FNCC le khasu chun asai kidi Zomi Reunification Organization Zoro in mi pi henga limge cha uma buina bol loading in nge na le hetsa na aneuvina hi Jedaro in leisim nia chun thu so bolvin achi sa ni phep sunga lam ka sung din mon law and order mi pi sulungling lau thei ding in aumin kiloi khom nen aki gel khoin kho aki sama maya tiuvi Koiman thu chin ki hello a hi lo le thulam leng ti chu rumor so theza loading chule social media boina so thading thu ta do loading in jong head sa na aneu vina hi koitawng boina bola ma hi le aman mo ke poding a hi tuvi ZRA operational area Vengzo sia defense unit in amho area chia monale bitna omna dinga pan ala dingovin nge na jong aneovin monale bitna theina dinga mi pin jong atoso dingin jong nge na aneovin hi thu su le het sa na ki nei zui lowa thilsi ahung thuna hi le koima hlase theilo dinga hi tin jong ga na aneu vina hi Achi sa September ni sim somla ko sangni le somni langa kum Bisnupur district number sabalei kaya Assam Rifle ho ke bulu na personal ni thina atuna to ke saya National Investigation Agency NIA in Hulsil na ahin bor special court NIA Manipur wanin charge ki bor khat pet pi na le pompi na ane na hi Special court in April ni sim khat ni khu NIA charge sheet avala na ngwa mi pheb amando ovina hi hichi charge sheet di chu ngwa chu Thongram Sadananda Singh Elias ngachik Elias Purakpa 18 years son of late THC Bungo Singh Pangbar Heiru Thung Leikai Khundongbam Ojit Meite Elias Kailor 47 years son of late KH Mani Singh Awang Leikin Thabi Awang Leikai le Irengbam Jogindra Meite Elias Yogin Meite 65 years son of late I Lerin Singh Kaisam Thung Top Leira Khochunga Ji Khumahi Hechichar Shichu BNS Sangni le somne thum Arm Act Prevention of Damage to Public Property Act Sangkhajaku somgilali Explosive Substances Act Sangkhajaku le gile UAP Act noya NIA in azilu rahi Tiban in charge chun prosecution sanction under UAP again Explosive Substances Act zong apan sauvi amho chungin kurin proceeding chilha theina dingin evidence bhawe amodoin akimando mi thum ho chu judicial custody in akoi tawvi chi number sabar ambush to kisein mi nga manin omtan tu chunga kimando ho telovin phat masa chun chongtham mahes le laisram bhopen jong anamando ovi ahin amani chungin charsi ni mawang anaki jilut pun
Chongtham Mahes Anakil Hado Zavin, Mars Nisim Som Ligit Nikhutsun, Laisram Bo Penzong, Beren Anakil Hado in a he. Geldo Tekatsu Ninkum September Nisim Som Lako Nikhu, My Bom Lopta Chinga Station 33 Assam Rifle Ho, Nambur Sabar Lekai, Tidim Roda, Embus Anatuvin, Hijiachun Personal Nin Tina Anatu in Chile, Personal Ngalang Anakitong Hawin a he. Hejitil Sozo, Nikhutum Zavin, Sepe Hon, Kundongbom Ozit Meite, Elias Kayla 47 years son of late, Kehes Mani Singh, Awang Lekin Tabi, Awang Lekai Keti, Mikhat Lamsang Police Station Hopsung, Kameng Infawisa Kunin, Anamandovin. Tudo Abol Navin Security Force on, Meitale Meichang Pebzong, Anamudovi. Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan Leisim Niachun Delhi Zone Dingin Infar Anda Laina Hi Khemchan Hin Central Lam Kai Hoa Kun Kona Amua Hi Ketin Nidan Khat Veratsu Infar Airpona Kun Delhi Zona Anachia Hi Khemchan Hin India President Draupadi Murmu Jong Akimu Pi Meithia Hi Ketin Cabinet Ke Lead Bena Dinga Jong BJP Lubo Ho Akimu Pi Dinga Hi Tin Thulut Akimui CM Pan, Union Minister Chum Zong Akimupia, Manipur Law and Order Dinmun, IDP ho Ainova Kinung Le Ding Le, Kanto Machana Ding Togun Chum Hos, Asay Ding a Hiakitin, Mars Nisim Somni Luguble, Manipur Hunkile Ding in Akisayi. Khemchan hi Achisa, February Nisim Somni Lakara Jong Chu, Delhi BJP Lubo ho Anakimupia hi. India le Myanmar ke ka asum korve na lampang khanto sading le heji lampanga ke gui job na sim hoibe na dingin Manipur Chamber of Commerce and Industry MCCI le Mandali Region Chamber of Commerce and Industry MRCCI in Memorandum of Understanding MOU sui akai loni na hi heji kinup to na hi AITIGA Asian India Trade in Goods Agreement and AITISA Asian India Trade and Service Agreement dan zuiding chule India lampanga morele Myanmar lampanga tamu ke ka sumkorve na hata macha sading ti he hi JMOU chu achisa Mars Nisim Som ligit nikhu Mandali Hupia India le Myanmar Business Seminar sangni le somnil guma anake ho no dong suya anakai lona hin hechia chun India Thaleng Abe Thakur Pannan Ambassador of India to Myanmar Sundip Kausar Consul General of India apangin chule Myanmar tha khelin U Thentai Commerce Minister of Mandali Region U Tinlat President MRCCI le Mayor of Mandali apangina hi MOU su yi kaidung zuya gamte nika bilateral trade le investment hata khanto sa ding tulela information ki khonding IT le ITS lampanga technology ke le to ding agriculture food processing bamboo textile le garment tourism hair care le adang dangin kinup tu na anei loni heji kinup tu na dungzuya alanga langa sumkorve na lampanga ki thu khom ding ti zong apangi heji kinup tu na dungzuya MCCI le MRCCI in agamte ni gi ka thu pole ahi lo le communication lampanga dinga single point of contact SPOC appoint holding tin akinup tu lani India langtha khela sui kaya ga pangho chu Dr Basudev Singh Thokjom Buddha Bil Singh le Secretary Haurok Cham Anil Singh ahiwin chale amho chu Commerce Minister of Mandali Region in Anavai Lunin hi Manipur le Myanmar ke ka ke gui job nahi khangtu sima hong ki seiding Southern Silk Road hi tin Anil Haurok Cham chun asai MCCI le MRCCI in akinup tu na dung zui hlana Myanmar mi khadin visa ahilo le passport panglova infar apha theiding chule India mi kharin visa le passport panglova Mandali aga pha theiding zonga hin hijo hi trader ahilo le business lampang hiding a hitin alanga langa government nin kinup tu na anei hlani Mars Nisim Som ni lekhat ni khojong chun Ashish Sharma IFS Deputy Chief of Mission Embassy of India le akilhon pi ho MCCI ho aga khuljinu wachun yangunin 2p10 anavailunin hi amaho chu President Naresh Kumar Dinodia lamkaina Pute New Economic Attached Consul General of the Republic of the Union of Myanmar Economic Attached Embassy of Myanmar New Delhi and Team of India Myanmar Chamber of Commerce ahiuvi Supreme Court in Jani Mars Nisim Somniel Linin Andhra Pradesh High Court order dungzuin mi khachu Christiana aluna Christian hobanga na atwa abol bongo abol le
ama chu schedule caste community member hi theilo dinga hi tin anajob uvina hi kurchun ko hijong le Hinduism Sikhism le Buddhism tilowa hodanga lut ho chu schedule caste hi theilo dingwa hi ati chule kurchun schedule caste constitution order sangkha jaku somnga le bardungzu ya order kisim chu adi hi dan anasei kirina hi chujong le sangkha jaku somnga order a claus thumna chun ahung pin na itabong insung hi jong le akisei ho teilowa ho akhel le schedule caste kun kisumang dinga hi tin kurchun anasei jina hi akisei ho ho apat mi kha chu Christiana aluda pastor hiya chule boina atuzia schedule caste le schedule tribe ekdungzuya panpina angele hodanga alujia panpina kipi theilo dinga hi tin order anasovin hi April nisim somthum sangni le somni langa Andhra Pradesh High Court chun caste system hin Christianity to kizom na anei pun HG hin mi kha chu Christiana alul le schedule caste hin schedule tribe hizong le aza theilo dinga hi atin hichitu so deilo ji hin Christiana lut pasor kharin case file bol chu Justice Harinat anin anala pi pun HG hin pastor pa hin High Court thu su chu Supreme Court a file anabol kidia ketina hi tu ni khwa dinga thu so la khom chum chum phun do na in nei thiu hi chan chu hi tan ti